Amashyi cyane twakire Seth. buretse uzi ikintu kidutwika ntago mutwakira neza. Ngiye gusubirayo so ntago munzi munyakira nk'abantu banza ariko nze mfite energy nabazaniye package nzima ariko mu byuma. Ladies and gentlemen, are you ready to 94 Seka? La Shagusuza abantu bitewe n'ibice baturukamo. Abantu b'inyamirambo muri Nyamirambo, niba wejyanye n'umuntu w'inyamirambo bika telefone yawe neza ndabarabuye abaniga umuco nyarwanda ubaho bita gusakuza. Shobora gusakuza nkavuga ati zenguruka duhuruka vuga umukandara urumva, cyangwa se ngasakuza nkavuga inka yanjye yikamigaramye nkavuga umuvure, cyangwa se nkavuga ngo kundeba ndaguha nkavuga iki imyenge y'inzu. Fati niga Nyamirambo isakuze wallahi yewe ngo sakwe wallahi wakibala umusaza inka yanjye yikamigaramye uko nukwibaga gashibutisi yeye. Cyangwa ari ikiganiro njye mbona kuri televiziyo Rwanda bagenda babaza abantu bakamubaza ngo iki gihe kane bitamwa kivuga ibiki, bakongera kamazi ikindi ibi bivuga ibiki. Uzafata iniga y'Nyamirambo uri umukobwa isakuza no mugano uvuga ngo bakundeba ndaguha ni wanga ngo ufate ku ngufu wallahi. Sasa rero dutangiye comedy. Muyoboke Alex namubonye naguruka suza abantu. Muyoboke we yayu muyoboke suza abantu aguruka upepera abantu ariko manager muhamashi. Ikintu nshimira manager nuko ari wo muntu wa mbere wa managinze abakobwa ntiyabatenda mu muhamashi, ariko nta zindi muwe nuko azi uburemere bwayo, ariko manager ntimumusuzugure bro. Njyewe narizi ko muyoboke ari umusore adafite umwana, muzi ko afite umwana wo munyonzi kabuga. Hano hari umudede wa pink nabonye kuva can you greet me, can you hug me, one hug, one simple hug, one hug. Comedy abagabo bararya imbwa zikishyura koko. Buriya meya wa Nyanza yarariye nzishyura. Ako kari akarere kari kabona meya nzakorera ubuntu Imana yo mu ijuru n'izamembe. Ariko natwe muri Zubi twagize umuyobozi Samu ni mumuzi. Samu yabaye umudepite mu muhamashi. Ariko ibaze nk'iyo bavuga ngo umuntu amajwi yabonye ayo majwi ni yari bube abasirikare afite mu mubiri Samu yari gupfa uwo munsi. Ibaze umusirikare y'umwe hari akaburake nshaka gukora ninde muntu wakamfasha Kasitari ntiyago yabishobora. Kasita ariko buriya bagicumbu izi utabahembye ukuntu batwogereza nabi. Iyo wabahembye kare batangiye ngo uyu mwana ngo yakuriye hanaha ngo aragenda ngo afite ibiro 100 tumenya ko wabahembye. Ariko iyo utabahembye Fadi yatavuga ngo igitego Kasita juhemba kare wala. Ndagira ngo ndebe umuntu wamfasha nabonye umukomedi mugenzi wanjye bita Rufendeke kuri he mumumera amashi Rufendeke amashi menshi kuri Rufendeke. Garçon de mille chance petit frère. Igifaransa ni igihe baca umugani mu Gifaransa wa Paris Saint-Germain mubane neza n'abagenzi bawe. Rufendeke welcome. Rufendeke, how are you? Me fine. Yeah, thank you so much. Thank you too. Yeah, God bless you. You too. Yeah, thank you. Sasa rero dushaka kubabwira ibintu bijyanye n'amatorero. Buretse wowe nande urabona ko naje nambaye nka pastor. Umamagayo nungwe ntago nzi ngo tugiye kuvuga kuki. Amatorero nyine churches. Yeah, okay. Churches. Yeah. Tujya kuvuga ku matorero mutazagira ngo abanyarwenya tuvuga ibishegu sibyo mu mujyi wa Kigali. Ariko muri abantu bagiye kuvuga ku matorero. Oya nta kibazo Seth. Okay.
tujye kuvuga ku matorero. Yego. Yesu. Sasa rero hari ikintu cyateye imbere mu Rwanda dukunda ku buryo abanyamahanga bisanga muri system yo mu Rwanda. Niba ushaka gusenga ugasenga uri umunyamahanga ukumva ibyo bari kwigisha. Watangiye se? Niyo pastor yabatarize. Nge nahagaze n'abatwo twatangiye kuyavuga amatorero. Twatangiye? Twatangiye. Okay. Yego. Noneho hari ukuntu amatorero mu mujyi babikora neza. Babikora neza. Basemura neza. Bagasemura ngo neki? N'umuzungu akumva. Sasa twagiye dusemura. Oya, umuzungu ka mu Nigeria. No mu Nigeria akumva. Warabuze umuzungu. N'umuzungu. Abanyamahanga muri rusange twabagiye gasubira. Urumva? Bagasemura neza. Bagasemura neza. Buri muntu wese wumva icyongereza akumva. Akumva. Bwira mugenzi wawe ngo akumva. Akumva. Aziko nakora materineri basubiyemo. Noneho mu mujyi babikora neza. Hehe. Urugero tuvuge nko kwa Julienne. Downtown se? Downtown. Oya, tuvuge insengero zo mu mujyi. Tuvuge nko kwa Julienne. Yego. Cyangwa tuvuge nka Zion Temple. Cyangwa se Apostle Gitwaza. Cyangwa CLL. Inyi? CLL. CLL. Naribi. Twagiye. Nje rero ndaba umupasiteri. Uvuga muki? Nje ndaba umusemuzi, nako ndaba umupasiteri. Oya, nyine uravuga mu kihe kirimi? Nje ndavuga mu cyongereza. Nize neza. Bro, njewe nize, uziko nize. Njewe ninjye pastor uvuga mu Kinyarwanda. Njewe kiri mu cyongereza. Mu mujyi, twagiye mu mujyi. Aba imagine ko ari abakristo. Abakristo namwe mutwabakire. Mureke Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise God! Nese haleluya ni ndikoma praise God. Ni haleluya arya. Haleluya ni haleluya bro. Okay. Hallelujah! 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 Ndashimira Imana. I thank God ko nabatuwe. Vuga kantu koroshye nawe uje uzi nabatuwe Imana. Vuga kantu koroshye. Ariko se kantu koroshye bro. Ko nese ko nabatuwe ntabwo njya mu Cyongereza. Oya man. Kubaturwa bro. Kantu koroshye simple. Simple word, simple man. Simple word, simple man. Reka tugende gake basi. Bro. Okay. Hallelujah! 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 Ndashimira Imana. I thank God yuko cause ndi muzima. I'm alive. Aho ni mu mujyi. Twagiye mu cyaro. Mu cyaro bafata wa mutima ukorera nijoro. Niwe umusemuzi ku cyumweru. Mu cyaro cyavuga mu Cyongereza. Nabwo hose ndavuga mu Cyongereza. Ahambere ko yanje kuba ikibazo. Mu cyaro biroro. Ntugire ikibazo. Biri bworoye cyane. Okay. Ubwo ndabye pastor mu Kinyarwanda. Pastor. Hallelujah! God hallelujah! Hallelujah! God hallelujah! Ndashimira Imana. God thank. Nari mfite umugore. Wife. Uwo mugore. Wife. Yari afite inda y'amezi 8. Had the stomach of 8 months. Iyo nda y'amezi 8. The stomach of 8 months. Yavuyemo. Got minus. But ndakomeye. I'm difficult people. How much you meant kuri Rufendeke? God bless you. Thank you so much. Wichinga honjari nyanu